Kalom, thank you. Makazon te chu van chim dinga chun atam ngai lai na ten je inda ka thok masala te he ka thai lo. Chu bel te um ni tu in a chok lai mo te mi nakin atu global order kan tlai mo tram chan e global order hi te khoi ka le da hoi ti mi kha tlom phal te chim ka du e US la um US la tu NATO pol he a kum tampi Europe kum tampi am bangkal a pick in Second World War to in chun alliance in sipang to military alliance at home ti dong han ti kon se ina ten Trump chana zeda avan thleng ti chun ke 1940 in Cold War period chung vial te kha global order hi de in bipolar global order ti ke se the west eastern le to na kan che mi western world ti makala ke superpower patni ding APM hu kan ti Soviet ram athak nu hin apio koi nu hin unipolar skola tam de ni unipolar tiken ante nate achho dom chu unipolar selo ve mi he multipolar city achimi dom unipolar ti mi chu ram pakhat long athong ram pakhat long ni ding ha dominant atwa vlei pi kha matin se matin se ti khe lecture apek khon ha ti e kan zawa chun Russia Soviet ram apio koi nu in Europe la US hi ni vlei ram pi vial te hi an zo human right assisa machu economy assisa andua chun sanction an ton andua chu human right in bakhat het hi an ton ham chu regime change na an ton ha khavial tek an du po in an chol kho e Trump chana je da ban chang tis chun European atu na ban chimban tu khan NATO pi kha ignore avan to thoma e mi he the science is multipolar world ha avan si chang ti mi kha atu lo se tam scholar por ne argue to mi si e multipolar world avan si achun a hopa ni khan ma le be chiu kha thon ding kha ni zom than lai e oma NATO ni tu dong chan chim chang chumo US rely kan to kho te lo kam ma te thon kan haw be chang ti avan ti machun US protection anga peng mi Japan la Korea South Korea pol dong ni pakhate kan to be how chang ti mi te an rot be chang e zeda an to khot sun nuclear ma amne to alai pakhat mo te ani to khom men mi se e na te in ti zeda phan ti mi se chun pathama ka ba se dutya ka ba se te me he zeini da chwa pi disun multipolar world ni chwa pi dise athong mi viate arm race to avan atam tu ka chun conflict angan ta tak mi chok kho men ti mi kha achim mi zong anum na te in acheu ni chun multipolar world chun ki athong mi vial te num chun amala ma ne tingam lai lo ki jung han negotiation long te kal than ko la ti mi ati mi zong anum mi Zeidah set ta avan si ta tak la ti mi kha kan thai kho lo na te atu kan mi chu Trump ni pull out atu tak ha mo ti chu ka thai lo na te atu asola chun na te atu al atli running kan zo a chun Trump ni ding ha global order ti institutional ki approach ki UN in se appoint in kan kalati mi salon ding ha bilateral ti ki atong ki da evolution theory kan sem the survival of the fittest theory phun in avankal pi ruwa da tiking ke minute kam ho e achwa ta takachun takhan asila atu nam impa asmi Canada done ama tem protection de da I ko lai lesun atu chu Canada tha chu 51 state na avanti cho kaka amma cha chun ki sovereign Canada is sovereignty ka threat asi khome mister de da to lai sidiam mata e chu ve ban tok in Europe ni de dan to ve lai Korea le Japan pol ni de dan to ve lai mata kan men se chun ma le kama ta security akan pe khodeu mi sen kom jong ni kom khomen pathama ka ba se da Italy to ally position na ten dutya ka ba se ya ring
tu Nazi he ai kom than ko chmu khaban tuk na ase swal ko mo chu chu dong chu very interesting na si Zeidah sila ti mi hi kan thailo na te in atu to predict har kun ti mi ke ching ka vandu thank you kan lom se siapum nangma direct kan ban som chot ko chuak Sehlaw tin khan na ti mi si chuak Sehlaw tin ka man thok ve to lai mo ke cha tu kha atlang ti kha man chim chang ni tha tu ni atu NATO kha am vundir kain achuaki alut than mi he pintit khisi France ki US he an ruwa nagara ki tong lowi ma kha an chuak withdraw an to atoi nakin natin NATO jong chu abrans pi kha tampi chumo department kha military le kha heti ko se man huwa chun check chirak chana serwa ti an lut than atu Trump jong chu adu le achok kho ko Trump asin huin tamra dang ya ti chun next 3 years 4 years chun ama chu city lai lo ma tika jong chun lut than kho si Zeidah ti chu na tin ma chuak Sehlaw ti kha city ka se un sang ngai chu se ni NATO in achua tak hin chun ke ka hmu ninga chun NATO chu financial in khan atha adar bak lai ka ti ma chun atui military power hu ham angai mi kha hu ham angai mi jong kha azor bak lai ka ti ma kha chun America jong khi hoi kom tha hu kho lai mo ti mi khi ka har tu hu kho lai ka zum lem lo ya ti chun Russia he hin ani kombal thenglo chu Germany tu he chun Zeidik amlo lai na ten Germany ni khan Mexico he khi ten German ni tuai Mexico America hin ka lai na ka chun hi ramvia te kan pek lai ma cha chun phaisa jong chu kan pek lai ti mi tan jung mi chan ko mi kha zimma man ni amui ma hu chun America pe ka kan du hi ti khan Germany po kha si arak tuk ve mi kha se chun Germany le Russia jong chu Munich sa chu an tuai ma he kan kap lai lo an ti Germany ni London na ka e chu London chu zari se ti Russia le ajong chema me Russia ni Berlin avun zuan ho tika dutia ka basit atei tu kha Russia si ti Russia Moscow ki dutia ka basit ni na kha Russia khan he sun loi mom se mu cha chun Russia le ve jong hi andu a chun i kom kho jong si kom hi ani har ngai lai ti ka ro ani zum kho lai lo ya ti chun atu ki ideology value kha ideology ka value len ka zu ti ka khin har ngai asina tin kan ma pni vele chunga thong bi ku si ti an ti a chun phundang jong kha sikho atlang pin vun lut thanning lo khat le ya tu zan ne kan chei pi mi world politics global politics international politics ti ban tu kha si ko sa la ti phun min kha kong na kan chei pi mi a hen atha ngai ke mai voi khat te jong kha baw ronga ka chim chang ro ka te atu ni hin na hin abapi ngai mi an chia mi kam hu mi chu kan chon na ka khin khurwa ding mi hi phun nga man ti phun ngai pakhat nak chu len ta chun na ka America achua chun len zai tuk da apang sang lai mo atu chu nei tu ha ni kom cha khan len apang sang mi tam tuk chu ma chun pan hi na ka si really because zai tuk na apang sang lai ti mi chun pathum na ka zai da than ti chun airspace ti mi chu vale in meng chu zat chu airspace ti now international law ma zat kha zai zat da apang sang lai ti mi ka tuak ma chun airspace adi in van long azwan kholo nak pin le pi khi outer space ante ma outer space akhan atu kan chima hin national politics domestic politics ti anti ton outer space ahin America sung chang chu ya ti chun bridge ti mi aphu anum India Russia China kha outer space an chui kho chang tu cha chun outer space vale akhan America long tang chang aphu achua akhan chun ti bia mo atang ha atu jong chu nei tu atel na khan outer space vale akhan India na Russia na China han tam ve dik chang chu maka si chun cyber space ti mi akhin communication tam tu ka sung lai atu chun cyber space network an tu information we is sharing an tu adi ma cha chun nei tu cha jong tam tu zor lai America cha jong tam tu zor lai ti kha kawun chim du mi si
เช็ดหนักตั้มปีอเมริกาชกตักตะกาจุนติค่ะนาตินฮีในตุฮีชาตินกะเวลเวกะวันจุกธนาจุนก็เทเทียมไหลขี้ไก่อันลุดมาซาเลวะจุน foreign ในงานใช้วันจีปนี่ค่ะมินเซนอันทุดดีมาค่ะซีในนี่อดีพิโอเฮามาเฮาเราตีมีเตะเขาเอารัวกันเตมาค่ะชั่วทันดูอาจจะใจน่าสิไลตีมีตุค่ะเอามีอากาศจะลองตุกันนี่ค่ะบิชิมพังมีค่ะสิก็เสียจิตรับมีจุดจ้าจุนอารมณ์โทษจะน้ำมาใจตุมันขี้อดูเล่ปัทมาตามาเข็นอิรันนิวเคลียนกับชวกตีชวกกูจะมั้งโอเคที่ตุกาเตลไลตีอิรันนี่อาถาติแล้วอิรันจูราเชลเชงนั่นนี่อันส่วนหน่อยตุกาเมติงอันตัวจ้ะอิรันนี่อเมริกานักงับมาจนกะกันนั่นดูมีปุ๊บเฮียกาเบรัวนักส่งนาเตลไลแล้วนั่นดูนักตัวเขาที่สิงคงอันจังจ้ะมามันจุนเนตูเมมเบอร์สริจ้ะมั้งเนตูน่ะช่วยเลยบางอันจุนเขาเป็นตัวสิงคงอันมีขั้นตอร์เตลไลตีขั้นกรัวนักสิเสร็จกระทาบนทงไงมาเบียชิมจุค่ะเซทาตุเซ